pakai baju hijau. Nek kekien tekan boleh hijau. Kamu ini mati. Nana ngebuang. Kamu tuh ya, kasih tahu bos, kasih tahu nih pakai bensin. Kasih apa kamu ke dancing dog nena. Weh. Adi, awak di rumah awak, iki samuang Adi buang gitu wani-wani nih, jijik kayaknya loh. Ini apa bungutnya? Entan cara anak kalian istri ya tuh nyuruh cara macam ni lah. Ayo, Pe. Hah? Ayo. Oh, ayo nih. Oh. Oh, nih. Masih santeng bila lekada. Enggak. Masih santeng kan. Gila mau ani kene ini. Ani kene nih. Enggak, kamu ini no. Gimana aku lo? Yan orang bangke nak. Yan orang gelem mau segar, cerna gelem. Yang biar kini barang ada, sekarang kita kajang krion jadi. Wah. Kena suka agak temen mandi, tapi anak mandi mana juga kadore ini, hati bapak yang seksi, ada jadi Juga sentok. Ira lampunya mati, ira kenanya jadi suci dalam kaki saling suci. Nak pera. Katuk, bayar mali jadi nombor kali, Lima ulu. Ketok mayang beli nih jani, nombor kali. Di mana di belas maragi si beli. Layak besar siap. Adi mengindang anggota ketes sapi beli. Adi nek Sekop. Adi jegor gitu nah. Iya nak tengok. Adi mengindang anggota ketes sapi beli si uli jen adi nek luang bonar cap lonceng ya. Tuh. Hai cewek. Hai cowok. Bapakmu tukang traktor ya? Hai. Aku tahu gitu. Aku tahu. Masa apa Pak? Bapak mati. Aku nak jujur gitu, nak cerita. Hai cewek. Ulang. Gimana? Jumpa. Hai cewek. Hai cowok. Bapakmu tukang traktor ya? Tak tahu. Kamu telah membajak hati. Asik. Melayu bisa ucapin aku. Coba nih jadi. Luang Melayu Bang Sobo. Bang Sopo. Bang Melayu di desa. Bang Melayu. Jadi ini. Nggak tahu. Nak komena. Konen gimana? Apa jumbolan? Aduh. Teriak jenang dong. Hai bendong. Saya ulangi. Ketona se. Pasti sisa tinggal mandi.
Ketona saya. Ini. Uyang-uyang ke batik semua, aduh. Apa? Hubungan batik uyang-uyangan. Oh, saya dong, Bang. Negeri. Kamu itu ngomong dah. Sama geng. Oh, ya dong. Ini jawab gitnya. Busan senyap lucu sana. Ulang. Hai, cewek. Hai cowok. Iya, weh. Weh. Ada mantor gitu lenyap dulu. Ibumu tukang ojek ya? Kau tahu? Iya, tadi bertabrakan. Bertabrak. Saya tak wang nak memen yang menjangkut cumanya bapak. Oh, Bapaknya aja, Bapak yang Acung kenyai bapak yang nanangnya jadi pemulung cuma sekenali. Lu ingat ilu duga sepidan membalik bulan. ada lagi di posisi pengen Garang iraga aduanan lo ingat ilu di bokol kuyune. Lo dari jangan beli melu dari desa jalan kami menjangan setiap panggung rola Abang lenong, Mending kesal. seng ni seng seng jangan, Seng jangan ngeledok. setiap ando rola rode, pulang dalam bulan, dan astelan arti. Seng seng nyak ke samping nyak, sekan. Nih, ane buat kabar nyelepek gitu tuh. Weh, ada nyelempet. Kan Nyelekap. oh tuh, Lawan kek. Lawan saya. Wang jawa. Kayak gitu. Panjang sakit naik tali kelayakan ada beli Kita berapa deh gedang ya? neng apa makanan Jangan wajib geng gitu mau gede. Gimana? Aduh beli ku mini panas gati. sing lemahne Pasangnya masih angka. Yen meresapot apa supeno melepas. yen melalu cacahe rambut apa buwe lagu kala-kala Yang memilih mindahan ngai barang. Alek nang salam gede keleang. Gimana? Aduh beli Aduh beli. itu udah satu di bunga nih siapa kedok ada di palsing dotnya Kayak sakit gede saya. Jadi kayak gitu. Mati mikir. Semikir kakek. Udah beli kepini panas hati. Yang lemah ke tapi masih yang menakut pasti yang berlalu cuca hidup galak-galak yang memilih keindahannya hebat. sumber awan lagu negala
bawa-bawa tentu jadi tenase bola-bola Lalu isine batun Ngalengong ini dibeli lakar saya ke Kali kepen sasaran legune nyangkut halo Dapat kak? Yen tiang dadi punya jangan di dalam Demi hah awak nak tadi dangap-dangap ya Dadi dia dangat nih ya betul Cocok sih dari dangap-dangap, jeneng sih cara dangap-dangap. si Yen tiang dadi punya jempakan Demi belikan tadi dangap-dangap Keke dangat-dangat nih kacau geng Mak kabar apa kabar aduh Moyang lu? Ken-ken dong aduh Ken-ken nih ngentahnya nganyak Moyang lu? Aduh, Ada bisa dangap-dangap nggak? kebelet mana nana? Camleng Nih? Sembeleng ikan Nah jenna pindah ke muka Ini sobjet nih Yen tiang dadi sunesa Tonggen abang galau belikan tadi tukang komponi Ngomongin jongkokin keceritain bahasa Pritus trok bon Woi wayah bon tadi gong Jangan dot sik. mereka Cecet sama bangkat. tahu betul Yen tiang dadi punya kedai Ngebuah dua Kedai ngebuah dua kedang Ken-ken cerulu Ebli Ken. Lulu juga punya selera Yen tiang dadi punya bingin ane gede Punyan bingin gede kedang no Mati. Cus. tuh ay Cingkel lawan cel. Lawan. tahu aja mandi mandi belikan tadi tadi apa nih Dadi apa Bli? ay cocok ay tadi dulu ya Aduh, galang. Punyan bingin gede Woi Yen kene model cerulu Melai punyan bingin tak nih Nakat ke so dulu Eke, tuh celulung ah. Ken-ken mau Eke tuh. Hohe. Oh, Ini ngerti Adi ngerti oh gitu ada nasi dulu Lah. Coba udah Celulu Ada engken tuh Itu tuh ibu orin dulu Yen tiang dadi punyan bingin ane gede Ayo. beli lakar tadi celulu nih Ken-ken cerulu Ebli nanti coba cukuin Betul. Nunggu ya. Nunggu dia no. Eke celulung jadi. Eke celulung jadi. Ini kan dingin. Apa nih betan dingin nih? Celulung dan bikin Oh Eke. gitu kan ini. Ah. Asli nunggu ya. Sing tadi nak rojok-rojok di Oh, mulut pinjam dini kan saya nggak nih. Ah. Pinjam itu. Ah, Ada ibu nu lihat nih. Reco. Jero. Apa? Jero. Cina mah gendeng.
jero jero.